Ćao svima ljudi, dobrodošli u šan klip. Evo ga, tu skidamo Clash of Clans. I sada to će biti kao neki uvod na kanal. Samo ćemo snimati Clash of Clans, ništa više. Samo Clash of Clans. Da maknemo. Kada se skine, ovo je samo neki mali kratki uvod i neće biti danas klipova. Kada se skine, sutra izlazi novi klip. Kada se skine ova igrica, igrat ćemo započeti svoje carstvo i tako to kako se ide, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pauzirat ću do sad. Začekat ćemo instalaciju ove igrice. Samo da odemo na naš kanal. Samo /off plans. Ne znam da li sam lijepo ukucao. Sad teško ćemo biti naći nas jer nemamo ni jednog suba. Znači naš kanal će se zato sad Clash of Clans Bosnije. Samo da promijenimo ime. Ovdje. Bosnijan. Fuck you, ban. Malo promijeniti. Bosnijan. Toga, to je naš kanal. Tako to. Evo da vidimo dok je došla naša instalacija. Trkamo na play. Dobro, 96% idemo još malo. Evo ga instaliranje. Hajde vrate. I evo ga, igrica se skinula i idemo na našu radnu površinu. Eto ga, Clash of Clans. I to je bilo to, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pos!